A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan pengajian tarekat Tuo Tambo Alam, pengajian tubuh. Lupa asal sengsara badan atau raga. Di bapaklah tersimpannya benih kita, laki-laki dan perempuan. Lihat episode 10 Persi Minang. Gaib daripada bapa, Ayang Sabita. Gaib daripada ibu, Ayang Kerja. Gaib dari wujud am, nyawa. Gaib dari wujud mua, roh. Yang masuk ke rahim ibu atau istri. Jadilah tubuh kita yang kasar atau raga sama dengan tubuh bapa kita. Surat 57 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya, dan dialah bersama kamu barang di mana kamu berada. Setetes jadikan laut, segenggam jadikan gunung. Nantikan episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.